Ile so faman malo Yesu Kristo ma tau te folofa mfatalo fatoi mai manga Samoa la tunu pele. Ile ngata Samoa nei fa pe foi so staff kilope ma o mai le tau tu le EFKS TV. Ile afiafi lo na se fulu nei. Talo na fanga solo tato pokalame ole Kerisimasi ilo Aiga. Ya le wasi ile moteli se la fa. Ya afiafi mo nei. Ile moteli se la fa. Ya le o tapena mai ile sunga toina. Ya, dia uma ia nei tono mal tapoi. Ale EFKS Samoa, sunga toina ia palmia taulili, ia mal fartua, ia mal ole kalesia. Awala tu pokalame ole Kerisimasi lo Aiga nei fiafi. Ole tau ni pokalame pe lava ona maua tata tunu o pespesenga ia mafatinonga ole Kerisimasi ia mai le au ole fana mai ia ole tata ole faola. Ai le ia matalia fa mo ne fiafi na to failo ma fa le nga fa taine tatu pa ole nga fa tele ne tatu pa nga pe ngai TMO ole official fa la fa fosei Missionary ole mtanga luenga ole puna oa ma le sio mang e fa peri UNTP ole por kalame o ratina e o malo of atas pe ma le TCA o pulenga o talo fa tupe pe mal lang le tanga luenga so fo mal loina le vaenga lo matai tuina fa mai pis ia natu ole la atu sunga toina sunga palmia tawili ili mal faltua mal pa ia ole kalesia awa ia le fa mo ne fiafi ia ole fo se fatunga ia man fa fianga tapeneina le motele se la fai awal tato pokalame Kerisimasi lo Aiga smell mai mo malu pe ia le atua e ona le mana ma le poto o malava le tua sili ese o le pule ao le langi ma le lalolangi o paia o Samoa o le vao filifili o le au mamala mai le mata saua sa ia paia fili ma politou o nua tuia e nane foi Samoa sila whaafonga mai I so se tafao le lalangi. O maia se au tātou tāpua I whātasi I le atua. Ma moli la au whanga e ala le nei por kalame. A wā le Kerisimasi o le nei tau sanga. O le alofa mai o le ali o te pese ai lava e whaavavau. O te whailo atu I lau ngutu lau whaamaoni I le atu pulanga ma le atu pulanga. A wā na u whapeane. E ati na e le alofa e whaavavau lava. O le langi lava e whaatu mauina I ai lau whaamaoni. O le whailonga le nei ate o tou, e I loe o tou le tama mea o au I le I, o lo ta oto I le whalemanu. O le viinga I le tua I mea o pito lunga, ma le manuia I le lalolangi I tangata ua alofa ngia e ia. Tamai o le alofa tūnoa. Mātou whanono manu. Ma whātalitali le fio mai o lau lava nganga pai. E au oli tia le nei whamoe tau. Iei watu lava e whaimavi inga o lau suafa. E ala ia Yesu le mātou te tā. Amen.
Formai le tala le kerese. Se ia pai foi mori maua le foi e molia. Mai e tena. Se ia pai ia whanua o Petelema. O soifua mai agi no tātou whao. Ka mai na whai e le tua le lami pa le langi le amatanga. Sāsone no nungi le langi ma wanga ngāo. Sāu te foi le moana i le pōriuri. Sāu whengai e foi le ngāma o le tua i whangatai. Whetalai mai foi le tua i mana malama. Ona mana malama i le. Ia whai ngoa le mana malama o le ao. Ao le pōriuri i le pō. Le afiafi ma le tae ao le ua iaso le. Whanga soro pēre fuafuaina i le tua mea uma le fuafuana. Mai le ua iaso, se iau i le aso le kalima. Sila tu fo i le tua i mea uma o whai. Whauta o matuane le ilawa. Awa o i le aso le naoma. Ona whai ai lea e le tua o le tangata. Ona whetala iani lea o le. I ngā tātou whai ai o le tangata i lo tātou whatusi. Ia wholinga o ia i ai tātou. Mana matu whai e le tua i ona ponga isu. O le mana maola. Ona mea i leo ia ma tangata o. Whetalai atu foi, ia pule o ia o le sami ma manu whelelei ma manu waiwha. Ia pule o i le whanua a tonga me whetalofu i le le. U whatukuina foi e le tua i le whanua la au uma e mata mo fia i le waa. E le lei foi pe a aina. Mane la aua le ola i tutomu o le whatuanga. Mane la awa i loa ai le lei ma le leanga. Wa ave foi i tangata i le tua ma tuku i a te ia i whatuanga i e teme. E ngā lue ma leo leo ai. Talai e tu foi i le tua i a te ia. O la au umo le whatuanga i te aia. A o le la awa i loa ai le lei ma le leanga awa e te aia. O wao le aso i te aia. E te o te aia. Nasa roi aso le o langa. Fie foi a tamu le whanua le lei o tuina iai o ia le tu. A wao mata mo fie ma le lei mea o malama. Vai tu foi a tamu i la o ese ese. Manu whele lei ma manu waiwha o manu whanua. Tua matuane lei ma mata mo fiera. Peitai e ese le vai e tangata se foi i sila le atua. A wau sila i fo le atua i ata. O le atua toro le fia. Whapei o isi mea o la umo le fofa. O tasi eilo na finangalo. O te whaia se te sosoani i te tau mo i. Mai nasi a tamu e le tuo o moe la mai. Ona toina le ia o le isi o na iwi aso aso. Mana whaso ane le a ano e suia. O le iwi aso aso fo ina toina e le tuo ia a tamu. Wana whaia i le whiwhini. Ona umaia lea e le tua o le whiwhine i ata. Ua maofa lawa ia i le la le lei o le whiwhine. Lona whesosoani mai le tua. Ua ai atu o ia i ata ia ma whapea. Ko le iwi lawa le nei o ui.
male ano tawo iyo fine awana to ina to iyo ai tani ole mele tu ai tani no tamama no tina ai fatasi mala nawa ona vea na rua matino tasi ele ine ai fe mai tamata mo feita Tofoina ila oil ti ako. Ewi no manino fato munga le tua I tapo le fanu. Ai maisore la au sao na aya. Au mumula ko ia ina wabane ilana wa le fuora la. Ma aya fuyo. Wala ilo le la ba ila ua. Ona la fatile o la le mati eu fui o latim. Ela fala foi se for uma leitura, só quando ele fala, ele tem diabo na lua e então. A leitura, o sair vai, atamu, o feo e aí. Não fala muito, se for uma ele fala, ama o não fefe aí. A uau ou le na ai na au na faiatu ia te oe e oe te ai. Ore fine na e au mai a te wana au mai le fuore na au ona au mai e a fine foi na te ona tu wai le matale a masala wala fai. Ona tu masala leo le tuo ina wato sawi ele matamu atamu mai o sala foi le fanua fa pe foi manata oita ele mobile a toa ma fa maoni o le fo le tu lona fina na lo fa ina ele mata toa o mai tangata ma futa mai ai fa ma moina o fa lo Olo ai bala na la por fa tanga ma sia fa no ma o e tena la na la mai na mai le profeta Mika a oe petele mai farata e titi o ia fe yuta e tupu mai ati oe mo au o le na te fai mo fai kule ia isa lai ona tupu mai ta mai na mu tau mai o kore o au. Ele ato ai o tau sama no fina ngalo pai. O whanau mai le tama o Yesu, o ia na malo ia e whai ma whaora o tamatau. O lo tau e whai e molia o luka. Kukole a velu ne whai leo ma moe, i le pō ne whanau wai le misi. Ina mo segia o la ko mouri le malama wina esi. Ua kukula te le mai. Aua tau te matata. Aua o te mai e ati o tau le tala le leo le ori ori te. E o mai le kukuma. Aua o le asa mei ku whana wai ati o tau le ai o tāwiti. O le whaola o ia o le keriso leo. O le whaelonga nei ati o tau. E loe o tau le tamo mea o au i le i. O lo ta oto i le whalelana. Le whafo se leo le whatasi mai o le angelu o au mai le langi e tote. O vivi atu i le atua ma whapeana. O le viinga i mea o pitolu. O le uia i le langi tamata o alofo mi e ia. O tau nua te foi leo ma moe ma i whatu i atei. Ma vivi ai i le atua. O le tireni, o le teni ma le lao lao, o le tō manatu, o le toi manatua, o le mafau fau loto, ma le tita. E manatua ai le alofo wha maoni o le atua.
ka whaola i nai tātou mo le lalolani. E ala i le pepe o Kerisimasi. O le fisiri, o le asa o tāpenanga, mo le whamanatuina o le Kerisimasi. Ai mai se o le alofa la vea i o le atua i le nei tusa. A whai o se tāwhaonga, o se kāilenga i se matawhanga, a o se mai tafa. A whai whai o se asi e singa i nei o mātua, o a inga māua, ai longa o le ase le ana o le nana. A o le mele mai tasi o te whamanatu atu. E leo le Kerisimasi a antoa le nana. E leo le tāi lema le Kerisimasi. E leo se tā whaonga le Kerisimasi. E leo se pāti fo le Kerisimasi. A o le atua lawa ia o li tino tangata. Ina ia whaola ina malawe ina tātou. Fai mai one o li tino tangata le upu. Sa mau foi o ia mai tātou. Na mātou mata mata i lona mamara. O le mamaru loko lea o le alo tō tasi o le tamara. Wa tomo o ia i le alofa ma le whamao. Fai mai ni mo le mau le tasi fai e maria. E mariu mai o ia no lama nuku ai le italia no lama tangata. Whape whea tātou. Whape whea tātou mo Iesu o a whio mai. Yo tātou nuku, yo tātou wainga, yo tātou roa. Whape whea Iesu o a whio mai sāho. Wa whio mai ina nei kāresi. Whai mai le apostolo i wa. E leila maso fia e siri le nei. Ia o whalonga o Salawani lau whanau leu kumoni. Sa moa lau sila whawhonga ni nei e whiafu. E le leile Kerisimasi. Ai sila na tāua na tātou talia atoa. O le na afuai ni Kerisimasi. Tāua na tātou siusutai e na polo inga. Ma whaia na whenangaro. O le Kerisimasi moni le nāo. Nei lawa se winga le Kerisimasi mo tātou. Te a whai e lo iei se fia ma se file mu. Io tātou roto, io tātou waina, mo tātou. Tā ua no tātou ora fia, ma ora whea alwhanu. Whea oe ai ma whetausia. Au tāni soa leo mai o le pepe Kerisimasi. I lene i whetausia. Amen.
tapenanga na aonga sa le whakasai sa malai uru. Pulenga na o le maunga le tanga langa le tuatane. Whai masui o le kalesia le polklami whanga solo. Ta le whakasa TV. E whamana tuai li Kerisimasi ma le Aiga. Ile nei foi tau sanga. O whatinonga le whanau, e spesenga, whae wangalia, e mai se foi o le talapopo. O le tino le nao mātou moonga, o mātou lofaanga, ma la mātou te tala. Nei au lia o tātou wainga, o woma e masani, o Samoa i so se atunua le larolangi, e mai se le kalesi, se Kerisimasi fia o le nei tau sanga. Au mai lea ngāngo le Kerisimasi. E wha pele nai tātou i o tātou wai. Una tātou maua pēr le ola ma le whātua tua i le atua. O le na uruai alofa mai a tei tātou. Ta mai o le alofa tūnoa. Tūmau mai o mātou lunga o manei. Lunga o Samoa uma malau whanau le larolangi. Le file mua oe le atua le tamai. Le alofa silisili ese o Yesu Keriso, le li ma le whaola, e mai se foi o le mawhitanga mawhanawhana malau nganga. Le ngata o le nei e fiafi, o le anga i atu i le unga o le nei tau sanga. Maaso o tutoe o lo mātou wola o lava i le whaavavau. Amen. Ia. Ia le ua mai mo whaafonga le tātou atunuu ia i le whaafiefianga a meise o pesepesenga o siwa whaitanga ma whaatironga al sunga te ina ia palimea tau ili ma le whalitua ia ma le paia o le kalesia i sa malai uru nei ia meise o le whiau tau o mori mai mo tātou ia me le mori le ngā whaaftaitele i le sunga te ina i ma le whalitua ma le paia o le kalesia ona o le tāpenanga mātangofia nei fiafi. O le tūlanga matangofie le ngātai whātunga ia o siwa whaitanga me se fue whātinonga ia mnatu ua o le whiau o le Kerisimasi i le maimuanga Samoa ia me se o tawhai fia o ke lope ua maua me le tautua le EFKS TV2 pokalame o le Kerisimasi lo wainga whaleo le ngā whaftaitele ia ina ia tātou paanga Peo nei eile lango le TMO o le official whaulai whafosei ia o le MNRI, o le mitanga luenga o le puna oa, ma le sesiamanga. Ia whapea fo i le TCA, o le vaenga o mataituina, ia tālong whatupe, ia o le UNDP, o le vaenga o ngawhampo kalame, o atinae, o le malo whatas. Ia, whapea fo i ma le mitanga luenga o soifo mana loina, o le vaenga leo o lato mataituina, ia wha mai pisi, o le lango ina, o le nepo kalame, le am fai ona winatu i lau mai mo whaafonga Samoa ne fiafi. E le titi le ngā whaaftai Samoa i lau mai moanga. E le ngate Samoa ni o ta whaifia, ngate leo alo ma tama whanau o toto whaasala lau o le kalesia ma le fio ango sama le ulu. O whai ona mai moa le tau whainga o le ne fiafi. Whaafetai tele i lau mai moanga, whaafetai le whaamoe o le ne fiafi ia o wale whaamoe mo Samoa. Awani misira so tai au? So tai au, me o la se atu i le e ka si EFKS sa fotu ma sunga toni ya taniel awone misia afia fela so taer te mfapene tatu te feloi proclame Kerisimasi lo wanga mola afia fine fa usala sa mantungana ma tautua le EFKS TV fa mangalo so mantu le atotoa tatu te feloi la so taer mu tenina ne afia fi mon fa sa usanga to fa so ifu Pesenga mai ele savili atata mai maua le kitara tino amaniti sama leo malu peni angelu elongo yo utino umfana mai lo tatu faola oye Yesu Keriso
fai mai. Oi lenga o ita, oi lenga o ita, oi lenga o ita, leo fia auai. Oi se isi, oi se isi, oi se isi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, oi lenga o ita, oi lenga o ita, leo fia auai. Ule to sanga manganu inga fai. O te wha au lele o le to langa mana iai lewa ai. E mo maila o Kerisimasi o lanu ese ese. O mea lo faua fe pasi ai ua whana mai le pepe. Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluia. Whana mai le tama, whana mai le tama, lo tato pulu vanga vigia ele mesia. Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluia. Lo tato pulu vanga, whana mai le tama, lo tato pulu vanga vigia ele mesia.